Cara ikat cabang 2, ambil pipe 2mm, potong, masuk tangsi, adjust ke tengah, itu pipe. Lepas tu ikat topper knot macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, masuk lubang tengah, tahan sikit. Lepas tu kasih 2 tempat tarik sikit dulu. Sekali tengok ngam, tarik letak. Lepas tu kita ambil pipe 4mm itu, potong sikit. Okey, atas tengah potong lubang kecil untuk tebuskan rambut. Okey, macam ni. Okey, satu kiri, satu kanan. Kita masuk ini rambut tangsi. Okey, sudah masuk, kita tarik masuk. Macam ni sudah. Yang bawah ikat mata kain. Okey, selamat mencuba.